uma ungakwazi ukuyithathela izinqumo njalo mawuzolandela amatekolo ngiyenzile-ke leyo nto leyo mina bafethu yabo akukho la engisekhona akukho la engisekhona phambili awukho umnyango omhlophe ovulekile kumina kunaloko bafethu ine-criminal record ngiyashizila impilo yami inzima kwamanje ngoba kahle kusamele ngiphinde ngilinde nalo 10 years lo olindwayo futhi awusho bafethu ngiyobe nginangaki kodwa lapha sinoma ningahleka ngicabanga mfethu uhleka into esirious kanje uhleka ukushizila kwami wena usho uzobanjani wena kusasa njengoba usangena lapha kulela toilet la ubhema insango ubhema ugwayi uqede yogolozela uthisha lapha eklasini uthi uzobanjani kuleka bra wami nawe uyayibhala le application le uzofika lapha ya ubone mhlawumbe nabafethu bazokugcoshisa insipho ngaphakathi Bala. Bala. Izinto ezenzakalayo lezo bafethu yabo. Ngoba ezinye izinto sizenza sikhula singangani kanje bafethu yabo lento leyo. Sizenza sikhula singangani ngoba yabo nje bangikhuluma kanje. Buti. Umngane wami nje obu-exa lapho ngongibizela nofethu lapho mfethu. Ngiyaqolisa abafethu singahleki phela ngiyanicela nami bengingazi lezwa-ke bafethu kahle ngifuna ukusho mina la konke kahle bafethu kusuka kuwena muntu yabo ukuthi wenze into ezongisa phambili empilweni ngoba bo la njengoba ngikhuluma baningi abashoyo ukuthi kahle lo iphansa lo manje hayi lo ube isigwegwe lona lo ube njani yabo lento leyo lokho bafethu ngeke ukusizana ukuthi ngoba mina bo njengoba ngizoma la ngikhulume nani ngitshele ngestory sami ingoba bafethu angifuni kusasa ukubona nawe usushawe ilejili langishaya nami ngoba bafethu akumnandi ukuphila ngaphansi kwengcindezi akumnandi fethu ngoba yabo fethu lapha ejele phila impilo yokucela lapha ejele yonke into oyenzayo lapha ayidlule ekuceleni ayikho into oyenza ngechoice yakho ungazange ucele ngoba uma ukuthi ufuna ukuya etoilet okay awuyishaya inombolo uzomela uhambe uyocela kwesinye isiboshwe esifana nawe ukhothame kusona uguqu uthi ucela ukuya etoilet yabona leyo uma sithi sona fokofo namba ohlala phansi uzohamba ohlala phansi yabona leyo uzohamba ohlala ungenzi lutho mhlawumbe ugcina uyikhamela lapha esipontshini sakho lapha yabona leyo kwaphela uyasaba phela ngithi ngoba uyazi ukuthi basangakwenza noma yini abafuna ukwenza yona yabo njengoba ngisho nalo oshaya inombolo na akasizakali ndawo yabo ngoba sonke isinqumo sithathayo singena la kwinombolo nale nombolo bafethe nihubhayo inkinga ngoba nje banike nizwe nje kuthiwa yinhle yimbi ngoba manje nabo bayakujikela futhi ngayo bagcine sebekusebenzisa ngayo le nombolo leni ihubhayo sebekusebenzisa ngoba bayakubona ukuthi vele unekhanda eliqinile la ungitshene face njengoba uhluleka ukulalela uthisha unekhanda eliqinile uhlulwa yincwadi zakho uzokwazi kanjani ukubamba into engafundwa ngoba phela ifundwa ibhaliwe phansi njengoba uhluleka ukulalela uthisha futhi uyodlala abanye abafana lapha bekwenza isilima ngaphakathi yabo manje bafethu konke mina ngifuna ukusho kusuka kunina nonke umuntu ayithathele isinqumo sakhe uyeke ukuzwa ngomunye umuntu engeyazi akusize ngalutho uyeke ukuzama ukuimpress ubalo oseduze kwakho ongeke akusize ngalutho umuntu nje kuphela abafethu akasazi isitori sakhe azazi ukuthi usuka uyimisele ngani uyapi futhi nawe wena lapho umile kulelo khona lapho oyitshothweni umgadagada oyitshothwena angazi umacala noma uyini isigebengu sakusasa isitambu leyo nto phela ngeke ikusize ngalutho yabo ngeke ikusize ngalutho leyo ngoba kunaloko egcineni uzophelela la kulezi impahla la engangena khona nami singazi ukuthi kuwenake kuyobe sekunjani ngoba phela kahlahle niyazi bafethu limbula ingubo lingene yebo ukuthi limbula kanjani kodwa la imbula nje lingene ngoba nami ngangayitsheni ukuthi ngiyofika la engikhona namhlanje